Namban hebat ka nang Ros Ramo Mekah. Ha? Hasil melimpah pusaka kaya. Urung duduk terus. Hana kampung paling kolot tengku mutua. Hana provinsi paling kolot. Lam dunia nyo hana selain lemboi sa kolot nang ke provinsi Aceh tengku mutua. Buna patih haba lon pegahnya tengku mutua. Kita nyo sebetulnya memang betul-betul diadu domba tu betul-betul dikolot. Diperbudakkan kita nyo bangsa mulia hana sadar. Hanan patih dipoh memang bangsa kita nyo coba kaji-kaji non kali no. Jalan Medan Banda Aceh ni kalon mentong. Panewe pukoi mai awak pemerintah kanyo le. Yang jalan Medan Banda Aceh. Ronan mentong ka dipoh bangsa kita nyo. Rod lampu tiap ton, tiap urau. Dipu mati. Zaman ke zaman tuan tahun 2020 put. Mati lampu. Masa lon mentong kujak beut. Masa lon mentong. Lon ikut tadarus bulan puasa. Masa nyankon. Ka mati lampu yu tahun 2020 tapi mentong mati lampu. Tak pegah ada tu petinggi gam, tak pegah ada tu pangnya pangje hidung hoka. Yang berokor rumah sikula tatut. Yang berokon tak grebek rumah Kapolsek, tak grebek Kodim, grebeknya grebek aje. Tapi di saat melanya tu rakyat na yang berani. Cok tut PPLN aju dua boh mati mah hentam pernah mati lampu. Urung drone hinoi Kanadanya si binet mati lampu kerugian PLN awak elektriknya miliun tengku mudua. Yang si binet mati lampu, si binet. Si binet mati lampu kerugian payah dibayar ke perusahaan-perusahaan tu. Puluhan miliar payah dibayar. Baik nak pergi akibatnya si binet. Tapi bak katanya, mejem-jem mati lampu bahkan siro 8 go mati lampunya kan si binet 2 binet. Mejem-jem mati lampu. Tengok sembayang tengok kudubah kan mati lampu. Nah bayangkan, nah sadari. Be urung drone. Ike dua nang ro ku semike ka wakah hai lemau hai. Pumah. Kiban lo semike ku urung drone. Tapi awak drone nuh yang nak di dalam nangro yang nikmati yang ditipe nuh meke di pasok racun nuh dalam tubuh namun halah sadar. Jino kolei di pasok Lampung Gong kas lendeh hangoh di pasok Lampung Gong macam pingkui cit di lipak-paknya dum. Nyo kehedat di nangro Aceh untuk tabahas sesuatu. Untuk talawan uru munafiknya mentong hana sop semike. Mentong katanya mentong dipegah salah. Padahal katanya dua nangro itu tak semike ke bangsa di dalam nangro ke di. Nah, iya boh lain yang semike yang lagi lon semike. Nah, kini penyok dia balum. Hidung tiba apa-apa ku semike ku urung drone demi ke bangsa ku. Tapi urung drone hana utak. Yang sebahagian. Yang fanatik buta apa? Yang fanatik buta ku urung dalim dum. Tanda nanti andai saja lon ku sengap di dino kaban kadang kiban ka terjadi di Nangro Aceh. Selama lon berkawar. Hana tak lagi dijut pukat pukai ma di Nangro Aceh. Ada